wowe ubwawe nupfa abantu bazakwibuka. Yarasetsaga, yakundaga abantu, yikundiraga gukina n'abana, yakundaga byinshi kandi nta muntu batari babanye neza. Ariko nawe hari abo wibuka aka kanya kuko wowe ukiriho, kandi urabizi neza ko nubwo uzibukwa wenda uzibagirana, hari igihe kizagerana wibagirane. Ariko hari abatazibagirana bitewe noneho n'ibigwi bubatse. Uwo tugiye kureba uyu munsi ni Papa Francis, apfuye ejo bundi kuwa mbere wa Pasika. Pasika yaraye ibaye. Uyu mugabo yubatse ibigwi bitangaje, atari ukuvuga ngo nuko ayoboye Kiliziya Katolike gusa, oya, yubatse ibigwi byinshi. Papa Francis yavutse ku ya 17 Ukuboza 1936 i Buenos Aires muri Argentine. Yitabye Imana ku ya 21 Mata 2025 afite imyaka 88. Yari umushumba wa Kiliziya Gatolika kuva ku ya 13 Werurwe muri 2013 kugeza apfuye. Yavutse yitwa George Mario Bergoglio. Akora akazi ko gusukura no gutunganya ibiribwa mbere yo kwinjira mu muryango wa Jesuit 1958. Yahawe ubupadiri mu 1969. Nyuma aza kuba musenyeri wa Buenos Aires mu 1998, ndetse agirwa karidinali na Papa Yohani Pawulo wa kabiri muri 2001. Yatoranyijwe nka Papa wa mbere ukomoka muri Amerika y'Amajyepfo, wa mbere wa Jesuit, ndetse wa mbere utari umunyaburayi mu myaka irenga 1000. Iyi ni IG Rwanda TV. Ndagushimiye kumayije gukora subscribe. Noneho ndakwakiriye. Papa Francis azwiho ubuzima bwo kwicisha bugufi, gukunda abakene no gushyira imbere ubutumwa bw'impuhwe. Yanze gutura mu nyubako abapapa basanzwe baturamo, ahitamo kuba muri Domus Sancte Martin. Yashyigikiye uburenganzira bwa muntu kugeza aho anagira no ku bidukikije, yarabirengeraga by'akataraboneka, ndetse anamagana igihano cy'urupfu ku bantu. Yashyize imbere uruhare rw'abagore mu buyobozi bwa Kiliziya, anagaragaza impuhwe ku bantu bo mu muryango wa LGBTQ+, umuryango w'abatinganyi, nubwo atigeze yemera gushyigikira ab'igitsina kimwe. Papa Francis nabikubwiye yapfuye ku ya 21 Mata 2025 ku wa mbere wa Pasika saa 1:35 ku isaha ya Vatican, azize stroke n'umutima wahise uhagarara. Yari amaze igihe arwaye umusonga n'uburwayi bw'ubuhumekero. Yasabye gushyingurwa mu rusengero rwa Santa Maria Maggiore i Roma, mu mwanya uri hagati ya Chapelle Pauline na Chapelle Sforza. Imihango yo kumusezeraho izaba wa gatandatu tariki 23 Mata 2025 saa 4 za mu gitondo ku isaha ya Vatican muri St Peter Square. Abayobozi b'isi barimo umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres azaba yitabiriye iki gikorwa. Abaturage bazatangira kumusezeraho guhera ku wa gatatu tariki 23 Mata muri Bazilika ya St Peter. Nubwo yahuye n'imbogamizi mu guhindura imikorere ya Vatican no gukemura ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, Papa Francis azibukwa nk'umuyobozi wicisha bugufi, wita ku bakene, kandi wagaragaje impuhwe no kwiyegereza abantu bose. Noneho katwinjire mu byo yakoze, turebe uyu mugabo yubatse ibihe bigwi. Yakoze iki? Nirihe jambo yavuze mbere yo gupfa? Ese ni ibihe bintu yakoze tuzasigara tumwibukiraho? Papa Francis yakoze ibikorwa byinshi byagize ingaruka nziza ku bantu muri Kiliziya Gatolika no ku isi muri rusange. Dore bimwe mu bikorwa yakoze byiza byamuranze: kwicisha bugufi no kwegera abakene. Yanze gutura mu nyubako yihariye ya Papa, Apostolic Place, oya, ahitamo kuba muri Domus Sancte Martin, inzu rusange y'abasaserdoti.
yagendaga atwara imodoka ntoya, rimwe na rimwe akanagenda n'amaguru mu muhanda yiganirira n'abantu. Yavuze amagambo atangaje ku muryango wa LGBTQ+ agira ati: "Ninde wakagombye guca urubanza umuntu ushaka Imana?" Nubwo atemera gushyingira ab'igitsina kimwe, yakomeje gushyigikira ko bagaragarizwa urukundo n'impuhwe, ko nabo ni abantu nk'abandi. Yashyizeho komisiyo igamije kurwanya no gukumira ihohoterwa rikorerwa n'abihaye Imana, kandi agenda yirukana bamwe mu basaseredoti no mu bihaye Imana bari barizwe ibyo byaha byo kuba bahohotera bagenzi babo. Ibi ni ibintu bitari bisanzwe bikorwa cyane. Yanditse inyandiko ikomeye yise Laudato Si muri 2015 isaba abantu bose kurinda isi n'ibidukikije. Yamaganye ibikorwa byangiza ikirere, asaba abayobozi b'amahanga kugira icyo bakora ku mihindagurikire y'ibihe. Yashyize abagore mu mwanya w'ubuyobozi mu nzego za Vatican, harimo n'umwanya wa Visi Perezida muri komisiyo y'iyobokamana. Ibi byari intambwe ikomeye kuko ubusanzwe izi nshingano zajyaga zihabwa abagabo gusa. Yatangije umwaka w'impuhwe, Jubilee of Mercy, muri 2016, asaba abantu gusabana ndetse bakajya basabana n'imbabazi, kwiyunga no kubabarirana. Yasuye imfungwa, abarwayi, impunzi, agaragaza ko bose bafite agaciro imbere y'Imana. Yagiye mu bihugu byinshi byari bifite amakimbirane nka Repubulika ya Centrafrique, Colombia, Myanmar n'ahandi. Yahuye n'abayobozi b'amadini atandukanye harimo aba-Islam n'Abayahudi kugira ngo ashimangire ubumwe. Papa Francis azibukwa nk'umushumba wa Kiliziya wagaragaje impuhwe, kwicisha bugufi no guharanira ukuri n'ubutabera ku isi. Kuba Papa Francis yarapfuye kuwa mbere wa Pasika bifite igisobanuro gikomeye cyane mu myemerere ya Kiliziya Gatolika n'Abakristu muri rusange, kubera agaciro k'umunsi wa Pasika. Dore ibisobanuro by'ingenzi. Pasika ni umunsi w'izuka rya Yezu. Kivuga kuri Pasika, Pasika ni umunsi wa mbere w'ingenzi mu minsi mikuru ya Gikristu wizihizwa hibukwa izuka rya Yezu Kristu nyuma yo kubambwa. Ni umunsi w'intsinzi n'ubuzima ku rupfu, urumuri ku mwijima, imbabazi ku cyaha. Urupfu rwa Pasika, umuntu upfuye kuri Pasika wese ni umuntu aba atangaje. Ibintu wabisobanura mu buryo bwinshi. Urupfu rwe ku munsi wa Pasika rushobora gusobanurwa nk'intsinzi. Abakristu benshi babifata nk'ikimenyetso cy'ubutagatifu. Gupfa ku munsi Yezu yatsinze urupfu bishobora kwerekana ko uwo muntu afite umubano udasanzwe n'Imana. Papa Francis yabaye umuntu uharaniraga impuhwe, ubumuntu n'amahoro. Izo zose ni indangagaciro za Pasika. Yezu yapfuye kuwa gatanu mutagatifu, azuka ku cyumweru. Papa Francis yapfuye ku cyumweru cya Pasika, nk'aho nawe asangiye inzira na Kristo, kubabazwa no kunyura mu rupfu agana ku buzima bw'iteka. Mu muco w'Abakristu, gupfa ku munsi nk'uwo bishobora gufatwa nk'impano y'Imana, nk'aho Imana yamuhamagaye umunsi wayo mukuru kugira ngo bajye gusangira ibirori mu ijuru. Hari abemera ko ari nko gusoza urugendo ubutumwa bwe mu buryo buhebuje, ko yamaze imyaka arwanya icyaha, urugomo, ubusumbane. Ibyo byose bikaba bihura n'ibyo Pasika ivuga. Mu magambo make, gupfa ku munsi wa Pasika si impanuka gusa mu myizerere y'Abakristu. Bifatwa nk'igitangaza cyangwa ikimenyetso cy'agaciro kidasanzwe k'uwo muntu mu maso y'Imana. Papa Francis yaharaniraga impuhwe n'amahoro, asize ibigwi byinshi cyane, kandi ikigaragara yitabye Imana ku munsi w'intsinzi y'ubuzima ku rupfu. Ni nko gusoza urugendo rwe rw'ubushumba w'intama za Kristo. Ku cyumweru cya Pasika tariki ya 20 Mata 2025, Papa Francis yakoze igikorwa cya nyuma
Olubi RT Olubi, ubusabe n'umugisha w'umujyi no ku isi yose. Yabikoze ari mu ntebe y'ikirahure imbere y'abantu, asaba ko ubutumwa bwe bwasomwa n'undi muntu kubera ko yari afite imbaraga nke. Mu ijambo rye yavuze amagambo akurikira: Kristo yazutse, aleluya, aleluya. Bagenzi banjye, Pasika nziza. Nyuma y'ayo magambo yagaragaje impungenge ku bibazo by'ubumuntu, asaba ko habaho amahoro mu bihugu bitandukanye birimo Gaza, Ukraine, Afurika y'Amajyaruguru, Libya, Sudani, Congo na Sahel. Yavuze ko abantu bose ari abana b'Imana kandi ko amahoro aboneka mu kubaha uburenganzira bwa buri wese, kubaha ukwemera no kubaha ibitekerezo by'abandi. Papa Francis yashimangiye ko tugomba kongera ukwizera kandi tukemera ko amahoro ashoboka mu bantu, kandi ko tugomba kuba abahamya b'intsinzi y'urukundo n'imbaraga z'ubuzima tukabirwanira. Yashimangiye ko abantu bakwiye kuba abagenzi b'icyizere, bakarangwa n'urukundo, ubworoherane no kubaha uburenganzira bwa buri wese. Iri ni ijambo rya nyuma rya Papa Francis, rikaba ryarasohotse mbere y'uko yitaba Imana kuwa mbere wa Pasika tariki ya 21 Mata 2025. Yapfuye afite imyaka 88. Yitabye Imana nyuma y'iminsi mike asohotse mu bitaro, aho yari amaze igihe arwaye indwara ya pneumonia. Ndagushimira ko wakurikira. Kora subscribe, ukande ku nzogera, ujye wirebera ibiganiro tugushyiriraho. Kanda like kugira tumenye ko wahageze. Shyiramo comment kugira tumenye ko wasobanukiwe. Murakoze kandi muhaye ikaze muri channel yacu.